So go ka kgotse le gore o ba kara relationship e le gore e ba toxic, o ba kara relationship e le gore go nna batho le ba o controller jalo le jalo ga ba nyake gore wena o ke itirele di-decisions tša gago. And then ntho e le yone e dira gore wena o feletse o ba o leng le low self esteem, o feletse e le gore o ba ngwana e le gore ga o sa kgona go ke tshepa, ga o sa na yona confidence ela, and ga o sa kgona go ba le confidence ela, ebile ga o sa kgona go make the right decisions. Ngwana o santse gore rena as di-parents re no mo guide mo le moke, ra mo shape ra shape life ya gage, ra mo molder a be le mekgwa, a be consent ka reputation ya gore batho ba tla reng ka yena, a se ka dira letse le gore batho ba tla bolela gampe ka yena, gore a be le reputation, kore a be le mogolo ola gore batho ba mo respect, le go ntse le wena ngwana batho ba go tlhomphe ka tsela e ke tshwereng ka gona, le motlha o gotse batho ba go respect. And then ntho e tla go thuša. Mara ga o ka kgotse le gore ngwana o ba kara o ba golela ka environment e le gore e too controlling, wa tshwenyiwa, and then ngwana mafeletsong o ba le yona low self esteem ele a sa kgona go ke tshepa ngwanola mo e le gore ngwana a sa kgona le go make the right decisions. O tse gore ngwana o a gola, e ka sebe ngwana forever, o tlo fitlha stageng se e le gore ntho ngwe le ngwe santse ke direle, motlho mongwe wena ka nako tse ebile ga o sego nampile ngwanola o tlo dependa godimo ga mang. O kgotsa ngwana e le ngwana e le gore santse gore okay today o gotse ke motho mogolo, wena a se moruti gore a be independent, a ke direle di-decisions tša and a make the right decisions ka metlha. So ngwana mafeletso e le gore le ga gotse a se le motho mogolo o pala ko make the right decisions ka metlha gore a dire selo o nyaka maele a o tswa go batho ba bangwe, nto ngwe le nngwe o botšiša batho ba ka ntle. So a ka kgotse le gore batho ba ba botšiša ke batho ba e le gore ba na le mona mo go yena, or ba rata go mo latlhetša, go na possibility gore ba mo fe maele a o se ba mabotse. Ngwanola o followa maele ale because ga a tsebe go sasa ngwanola wa gago o ba ka re ga mathata a ma-serious. Okay, and then a re tleng go chakra ya bo 4. Chakra ya bo 4 re bitša re ke the heart chakra. The heart chakra e bolela ka taba tša marato, e bolela ka taba ya gore wena as o le motho o ke thate le wena, ba re o ke thate pele o ka rata batho ba bangwe, o se ka kgotsa o rata batho ba bangwe o ba motho mongwe o fetiša tekanyo, wena o sa ke thate, o se ka kgotsa o sacrifice lerato la gago for motho mongwe, motho e le gore yena ebile ga iše felo ka wena, ke the heart chakra. Heart chakra ga e se gabotse o tlo kgotse le gore le ka ra relationship la o leng kare ga yona, ge motho la o phelang le yena ga go bontšha ka mekgwa le mediro gore a ona mo ko go beileng ga ke go rate, mara ona o kgotse le gore wena ka ona o ntse o mošetse ka morago. Motho le a ka tla go wena a re go fedile, nna ke ne ka go movela pele, ga ke sa na dikgatlhego, ga ke sa na lerato, wa kgotse le gore wena yone o thoma o naana go ke polaya just because motho mongwe yena o nyako move on. Mara ge heart chakra e le gabotse obvious o tla kwa botlhoko, ke taba koša botlhoko, but kore ile o ka kwa botlhoko o ka se dire dilo tše le gore go sasa o tlo kgotsa wena o ke tshola or ba gone ba šala ba lla, ka metlha o tla tšea the right decisions. Motho e le gore heart chakra a e gabotse, ge relationship e fela ke motho la gore o nagana gore either ke polaya or motho la ke santse ke mmolaya goba ke santse ke mo koša botlhoko, ke mo dire ntho empe, motlho mongwe motho lebile ke santse ke mo yele ngakeng, ke mmethe ka titho goba something. O tse gore heart chakra ya gabotse e thoma gore e thoma go dira gore o be le pelo e mpe, ga e nyakege. So the heart chakra e bolela ka mabaka a marato, e bolela gape le ka mabaka a go phela le batho ba bangwe, o be kore go le wena motho o se ka kgotsela gore o phela o itee. Yes, ke a kwešiša batho ba ba di-spiritual gift bantši ba rata go phela ba itee, le nna a ke rate batho a ke rate gore ke be le bakgotsi ba ntšhi-ntšhi-ntšhi, ke rata no ba le few bakgotsinyana fela, and ba e le gore ke tsaya re ke a ba tshepa, and mare le ke na le bona mara ka kgotse le gore ke motho le gore ke rata gore most of my time nako ka ntšhi ke spende ke le tee, motlho mongwe yengwe ke dira mošomo wa ka, ge ke fetša then ke ba le nako e le gore ke a connecta, goba motlho mongwe ke ba le nako e le gore at least ke na le family, and then a kgotse le gore ba go ereka le manthilane gore ke tla no mmona ga tee or ga bedi mo bekeng. So mara ga motho le gore heart chakra ya gabotse o tlo kgotse le gore total ga a kgone go socialize le batho ba bangwe, ga a kgone, then ke bothata. And then ge e le godimo too much heart chakra e la o tlo kgotse le motho le gore wena a kgone o dula o iteng, wena mo e leng gona o swantse o phele o tletse batho, and then o tlo kgotse le gore wena gore batho ba le ba phela ba tletše o tlo try ka mokgwa mentši gore batho ba le ba go rate,
and batho ba le gore ba go rate gore wena o tshwanetse o make sure gore o ba dirile se sengwe o ka re wa ba reka or something gore ba go rate ba phela ba le ka gare ga circle ya gago. So ora heart chakra ga e gabotse something as right o ka no fela o phela le batho ba bantšintši it's fine mare ka senapane ba ntho e le gore wena all the time oba every day wena nyako gore o phela o kopana le ka gare ga group wa nwewa goba go dirwang goba go dirwang you know o swanetše o try go balansa dilo tša bophelo ba gago. Okay, heart chakra e mo kore e dutse mo a kry bona mo gareng so e dutse mo gare ga gara ya gago ke mo heart chakra e dutšeng gona ge re sepela ka spinal cord mola saeteng ela mola gareng mola ke yana mo the heart chakra ya gago e dutšeng gona. So e bolela ka marato di-relationship ya chakra e le gabotse o tlo kgwetše le gore relationship tša di sepela gabotse ga o be motho wa go ba o kgwetše le gore ka o behave as a psycho ka ra relationship o expect gore motho wa phela dutše mo gaufi le wena ga o mo fe nako ya gore a sepela yo dia mmereko e mengwe ga o mo fe nako ya gore a sepele a yo go kopana le bagwera ba gage wena nyako le mona motho la phela dutše moke o ba le jealous ge motho o mongwe a se gona gaufi le wena then o tsware heart chakra wa e gabotse. And then e sa go botša gape gore o ke thate jale ka motho o se ka tša batho ba bangwe wa ba bea pele wena wa tla ka morago ke thata go le wena motho le bona ba tla go rata o se ka lebala o ke thata. And then go ka kgwetše le gore wena o kgona go ke thata batho bangwe le bona ba tla go rata and le wena o tlo kgona go receive lerato lela ba o ratang ka lona wa kgona go le amogela and ebile o tla kgona go socialize le batho ba bangwe ge le nako e ya gore le lo ipsina kae wa ya wa ipsina wa fetša wa boya jwale le jwalo. And then heart chakra gantši setse e tswalelega e tswalela ke eng e ka tswalela ke lo tša tshwana le a kgwetše le gore maybe go na le ntho e le gore o ilosetse ka raphelo ba gago nako ngwe let's say go losa tšhelete mo e leng gore let's say o bo ena le ditšhelete tša gago o humile wa diragala something tšhelete tšela di-business tšela di awa tšhelete la e sa go tšhelete phatlaletše ga o sa bereka ga o sa reng ga o sa na letseno nako ntho ela e ka affecta the heart chakra ka bosiona mo e le gore wa kgwetše le gore o thoma o ba le ditlhong tša go ba le batho ba bangwe o ba le ditlhong tša gore batho ba go bone o ba le ditlhong tša go sepela strateng o setse e le ntho la gore batho ba tla reng ba tlo mpona ba sa tlo reng ba tla ntshega sante fa go sowe ena gape e tliša gape le ke like relationship e le gore e fetše motho la o bogo le ka ra relationship le ena motho la o fetetše pele ga a sana dikgatlhego mo go wena o kopane le motho mongwe then a kgwetše le gore wena ntho ela e kore e o koša bohloko la mafelelo mo e leng gore o feletša ish kore o ka bohloko la mafelelo mo e leng gore a o sa tswana o direng o phela ko tswaletše ka ntlong o lebala gore le wena o swantse ke phena kwa o ke thata o lebala gore o swantse o ye ka ntle o kopane le batho ba bangwe o socialize o ipsine le batho ba bangwe kore ntho le o affecta mo e leng gore le go no tša buka gore o bale go boima go wena gore o nne kua o lebelele story sela mola TV motlho mongwe se tla go kgothatsa or something go boima mo go wena o phela o nagana ka motho la o phela o nagana ka that pain o nesa pain ela heart chakra wa ya gabotse. And then le lego go ka kgwetše le gore go tlhokofala motho le gore o be o le very very close to yena e ka ba a friend e ka ba molekane wa gago e ka ba ngwana e ka ba motswadi e ka ba a sibling motho ka mo gae ngwana geno wa kgwetše le gore le kgolelela le go kgošitše bohloko la mafelelo mo e leng gore kore ish a o sa tswa le ona o ka dira eng then dilo tše di so ke tšone tše di ka dirang gore heart chakra e tswalelege kore e ra gore ge heart chakra gago e se tswalelege e le balanced le dilo tše dimpe ge di tlhaga di tla kore di diragala mago goba eng o tla kwa bohloko mare o tlo no kwa bohloko bo bonormal bo e le gore o ka kgona go bo controla bohloko bo bo ka se controle wena and then o tla mona for nakonyana wa roula and then ka nako ya go fela go roula and then wa wela sekeng wa tšwela pele ka bophelo wa ba gabotse wa accepta gore motho la ga se gona mo today ke sa kgone go mmona ka matlho ka mabedi mare yena ka semoya o gona mo gaufi le nna ga se gore o ntlogetše and motho la ebile o tla kgona go tla go nna as a spirit go tla o tlo protector jwale le jwalo. So ge heart chakra setse e tswalegile go boima gore o rate batho ba bangwe gape goba o rate motho mongwe gape kudu o ka kgwetše le gore o tswa ka ga a failed relationship motho mongwe o go ratana le yena o dirile gampe mo e le gore kola botlhoko and o kgwetše le gore go ba boima gore o kgone o truste motho o phelang le ena gane jalo go ba boima gore o move on
o kgone o kry-a motho mongwe apo ka o mo rata o be ka ra another relationship ke ntho tlo kgoma e le gore yaanong relationship e fedile mara o sa le busy ka motho ole wa mo checka mo di-social medieng wa mo checka kae o phela o checka bophelo ba rona o tla kae ka bophelo ntho ya ga botse o gare wa ke gobatsa pelo e go dira gape le gore o ska tlha o sa kgona go trusta batho ba bangwe and then a kgotse le gore e dira kore o kwa botlhoko go fetiša tekanyo a o nyakege e kwa botlhoko normal ga botsana fela and then mara o tsebo rai le ke kwa botlhoko today pele ka le botlhoko e tla fela ntho ngwe le ngwe na le nako ya yona go na nako ya kwa botlhoko go na nako ya go thaba go na le nako ya go kopana go na le nako ya go arogana jwale le jwalo okay and then re tla go the fifth chakra re bitsa ke the throat chakra yona e dutse mo gare ga molala wa gago mo gare ga molala ke mo e ditseng gona yona e bolela mabapi le kore it's about communication polelo go bolela ga gago ana o ka kgona go ya makua pele ga batho ba le ba 1000 wa ba motivate na o ka kgona go ema pele ga bona kore wa bolela something na wa dira that presentation na o ka kgona na it's about the throat chakra ke about polelo ya gago ka mokgwa o le gore o ke expressa ka gona e bolela gape le ka go opela jalo anything e le gore o tla re go bula molomo ya tswa ka molomo and ye o itlhokomele ka la gore o ka kgwetse le gore throat chakra gago ga wena o bula molomo ke ntho la gore go tswa dilo tsa go se bega botse go tswa maroga go tswa like go kotla batho ebile maroga ke a kuša motho mo tla ba o rumutse it's fine o tla ba kwatile it's fine nna ke a kwata a kere mara wa kgwetse le gore wena ke ntho la gore ka mehla go bolela le tshwana le mokgotsi o moso o mo itseng wena ka motlha o bolela le mokgotsi ola then ka mehla wa mokotla wa mo not o khesa wa mokotla kore ka mokgono o mo tshegiša ka batho o dira di-jokes tša o se tsebalega ka yena e lentse la gore kore o leka kore wena ka motlha o leka gore motho ola ka motlha maleng gona a phele a nyamile o bolela dilo tše le gore motho ola o tla phela a nyamile then o tseba gore throat chakra ya ga botse throat chakra e santse e ntšhe dilo tše di botse ka mo ganong ka mehla e santse o se ka kgotsa ge o dira dilo le ntho la gore ke rata go koša mamang botlhoko ke nnete motho la o ka no bolela ntho a no tshegatshega because o ka re ga batho bangwe ba tshega le ena no tshegatshega a rokintšha ditlhong mare se se le gona gore motho la bošego ga a kgone go robala ga santse a robale goba the minute a thoma dilo a ite mantswele wena wa boletseng a thoma go tla mantswele a thoma go mo tshwenya ke tsela e nngwe gape e le gore re ke tšhela dipati ka yona le tlo checka video ya ka e nngwe ke dirileng kwa morago kwa ke bolela ka tsela tše dingwe tše e leng gore rena ka bose rena re ke tlišetša di-blockage ka ra maphelo a rena ke boletse ka yona ntho eno ya gore o kgotse le gore like motlho mongwe go rata go kotla motho go rata go koša motho mongwe botlhoko and ntho o e dira intentionally go e dirile e le a mistake it's fine ke mistake and le wena o tlo bona o ora ntho le mola ka mogole ke dirileng ka ona ka mogole ke tshileng ka ona ba ka mogole ke boletseng ka ona a se ga botse wena ka bosona o tlo kgona ke kgala and wena ka bosona o tlo kgona ke thapelela wa gopela modimo a go tshwarele so then ge o ka kgwetse le gore dilo tseno di intentionally o no tseba gore throat chakra ya gago ga ya ga botse and ga ya go batse motho ola fela o boletseng le ena gampe goba o mo tshegišang ka batho le wena ka boswena ya go batsa because bošego go robetse a ke tsebona o tla ba o robala ga botse goba e tla bua mantswe la gago a tla bua mo go wena na wa ba le ntho la re bitsa gore ke guilty conscious na ya ba gona ka raphelo ba gago na okay throat chakra e rata gore o bolele nnete ge throat chakra e le ga botse e le balanced o tlo wa motho la o rata nnete ga o rate maaka ebile o rate batho ba tla go wena ba tla ba go botsa maaka o ba kgole le batho ba e le gore ba rata go bolela maaka o ka se ba support batho ba go bolela maaka ge motho mo go tsa gore mogwera gago o dirile ntho e itseng ene a buša a bolela maaka ka dilo tse la di dirilego motlho mongwe a bolela maaka ebile ka batho ba bangwe maybe o dirile dilo tse le gore o ba kgopiša batho ba bangwe on purpose and then ya ba ntho la gore a bolele a re wena o bo le gona wena wa tseba gore dilo a se diragale so diragatše so and wena o ntse o tseba gore no motho o bolela maaka mara o kgwetse le gore o no mo support o ra re le wena through chakra wa gae ga botse so motho le through chakra e balanced o rata nnete and motho ona ga a rate go kgetholla batho ke ka mokgotlo bangwe le ka gona ge go ena le bothata ba o fa molatošo ba re molatošo go diragetse 1 2 3 a tlhola molato oke
wena o tlo atlhola molato go ya ka mokgwa le gore molato o ka gona. O ka se atlhole molato because o atlhola o lebeletse gore ke mang a dirile molato, o like a mo favor, then e re ke solve so. Goba re okay ka re taba e dirile ke motho la ke sa mo ratego, gona e re ke molato wa gona ke no nametša thaba e be o mogolo le kotlo ya gona e be kgolo. O tlo solva taba go ya ka mokgwa le gore e ka gona. O ka solve taba ka tsela ya gore o lebeletše gore molato o dirile ke mang. And then e tla o thuša gape throat chakra, e dira gore o kgone go ntšha maikutlo a gago. Ga motho a o kgopišitše o kgona mmotša gabotse ka lerato gore wa bona ka 1 2 3 o nkgopišitše ka mokgwa o boletšeng ka gona ba ka mokgwa o dirileng ka gona. Mara ge throat chakra e se gabotse le motho la o kgopišitše o tlo no kgwetša tšhaba go bolela because motho ke mokgotsi wa gago. Ga a dirile diphošo ba boletše gampe ka wena goba o dirile se sengwe wa tšhaba mmotša gore a mogwere gape 1 2 3 a e gabotse nagane le nna ke dirile wena sowe o tlo fila jang. So o ka se di bolelele tšowe o tlo no kgotlelela motho la a ntše a go sotla a ntše a go tsene everyday a tshegiša ka wena. Mara ka kala re throat chakra e tswalegile wa kgwetša o palela ko mmotša gore ntho e dirang a ya gabotse. Ga o mmotše ka re ga batho o mmiletše kwa mathoko ba la really two batho ba se gona ba gona mmotša gore mogwera wena o dira 1 2 3. So o tlo tsere go sa kgone ntšha se se le mo maikutlong a gago, obviously ntho le dirang e ya goja ga se e dule fela e ya goja. Mafeletšong o tlo no bona wena ka bose wena o sa nyaka go bonana le mogwerola wa gago. Motlho mongwe motho la dilo tšela ba wa di dira o ba sa di dire intentionally goba motlho mongwe o di dirile intentionally mara ga nke bo ile wa mogala di sa tloga fase motlho mongwe segwera se ka be se sa le gona le gane jalo. And then throat chakra ge e le gabotse e bulegile e le balanced e bolela gape le ka go ngwala badimo ba gago mangelo a gago modimo o fa di-creative ideas a go fa mokgola wa go kgona go ngwala dibuka. Then ge throat chakra e le gabotse o ka kgona go nna fase wa thala pene wa ngwala go fetša fela o re fa fela re bala ra kgatlhega. So throat chakra ya go thuša gore o kgone go express, o ke expressa verbally ka go bolela, o ke expressa ka di-emotions jwale le jwalo ke ka mokgwa e tla go thuša ka gona. Ge throat chakra ya gago e tswalelegile gantši e tswalela ke eng dilo tša go tshwana le mašata o ka kgwetša le gore mohlho mongwe o golela ka re environment e le go na le mašata every weekend wa lwewa mma le papa ba lwa ba arogana jwale le jwalo go tletše mašata ka mogae ka mokhwi. And then o kgwetša le gore go na batho ba o phela le bona goba o golang ka ra bona ba batho ba ba godišang or batho ba o ralokang le bona ke bakgotsi ba gago ba phela ka go nyenya. Ke ntho engwe tlhela ke bolela ke re ge re le batswadi nako ngwe ngwana e sa le monyane mola 6 years to 10 years mola ngwana o dira di-mistake go na le gore ke mmotša botse boti o se ka dira sowe a wa tshwana o dira 1 2 3 then ke tlo morwa ka re ga wena o setlela man kore ntho o ka re e tlwaetše e mo lelemeng la rena ga re meane gore ngwana o la rena ke setlela, it's just a word mara at the end e dirang mantšuale a tšwa mo molemo wa rena a gare a tlaetša ngwanola o tlo gola ka lentšu lewe o tlo gola a tseba gore yena ke yana setlela rena re no e bolela fela as a joke but santefantole deng e affecta ngwanola emotionally. Ntho ela mantšuale re a bolela a dira ngwanola go sasa mola a gotše e le monna a gotše le ga a le ka lapeng la gage o tla phela a gopola gore kana ba rile ke nna setlela kore ntho e phela e le ka monagano wa gage kgafetša ke tše dingwe tša di-mistake tše le gore re di dira jalo ka batswadi re sa tsebe gore ga ra tshwana go bitša bana ba rena ditlela, ga ra tshwana go tlhela re bitša bana ba rena ra ga wena o befile mane o sekobo eng no ngwana mmotša gore o botsana ngwana mongwe le mongwe o botsana. And then go mmotša gore o botsana ngwana o mo fa maatla a gore a ke thate ga a gola a le motho wa o ke thata motho wa o rata metsi wa o rata boskono jwale le jwalo mara the minute phela botša ngwana gore he o befile o sekobo eng then o dira ngwana yena ka bosena le confidence le a e sego ga a na le bagwera ba gage o bona bagwera ba e le ba botse yena o kopana befile mo le re mafelong ga a sa nyaka go kopana dutse le bona o nyako ne kopana dutse a iteng because o tšhabante o nagana re ka mokgola wena o be go mmona ka one se parent le bakgotsi ba gage ba mmona ka mokgowe e no re ba tšhaba go mmotša. So ya ba re ke some of the things tše le re santse re stope go di dira ga re di dire ga re roga bana ba rena e no tšwa mo lelemeng. Okay,
mokgwa o le gore o ka o šomiša kudu ka the throat chakra go bona ka re throat chakra gago e tswallegile or go rata gore o e balance mokgwa o tshwana le di-breathing exercise kudu o setse o kwatile ka motho mo o kwatišitše and mo e leng gore wa kuša gore wa tsare keng ge nka kopana le ena ke tlo mmotša ditabana tša gage ke nana re ntwa botlhokwa exercise breathing exercise e tlo go thuša gore o ye fase go ka dira breathing exercise once fela o fetša o ka e dira 7 times or 15 times or even 30 times go fetša fela aowa di tswile tšela dilo tšela tša gore motho la o boletše ka wena r di tswile dilo tšela ebile kgole o ka nagana ka tsone ebile o no tshega o itee ga di sa go tshwenya ga di sa go koša botlhoko wa di lesa tša fete ebile ntšela gore motho la ke nyako mo latelela ke mmotse ditabana tša gage ebile a e sego ebile o thoma o bona gore mare ke be ke tlo ke phetoša setlaela le go feteng ke be ke kue ke thušitše ka seng go bona gore o kwatile go bona gore o kwatile breathing exercise is the best ke gopola ona metsi go bona gore o kwatile breathing exercise is the best nako ngwe motho o tla go wena o butšha putšhunyane ngwe le gore go ya ka wena wa bona gore putšhela ke putšho ya botlela ebile motho o botsebotse ka putšheo ka re ke felo a nkotla ka style that's why mputšha putšhunyane ne ya go se tsebalege so and then ge throat chakra e tswallegile obviously o tlo moela ka godimo motho ola mare ge throat chakra lao e le gabotse motlho mongwe o ka no se mo araba wane mo lebelela kgomola or motlho mongwe le wa mo swabiša wa mo araba gabotse ka tsela e botse ya o ke kokobetša mo e le gore yena ke yena tla šanang a swabile because ke yena a botšišitšeng potšo ya go se tsebalege and a e botšiša intentionally so ge chakra e le gabotse o tla bona o tlo no ba boletsa ka mehla o tlo no ba boletsa le ntho e le gore e be santse go kwatiša e ka se go kwatiša okay re ya go the 6th chakra e le go the 3rd eye chakra the 3rd eye chakra e bolela ka dikwi tša semoya nka se re ka dimpho tša semoya ke tlo bolela ka gore dikwi tša semoya ka gore everyone ke tlhasitse gore batho ka moka ba re phelang re na le di-chakras mare yanong ya banthela gore ge motho e le gore o na le spiritual gift go ra re di-chakras tšela tša gage di tlo ba more ko di tlo ba more active than tša ba le ba bangwe go bona di tlo meana more other things so ya ba go nthela gore everyone o na le the 3rd eye everyone a ka kgona go bula 3rd eye ya gage a activate mara e ka se bulege 3rd eye ya motho le gore a na mpho tša semoya e ka se tshwane le ya motho le gore o na dimpho tša semoya that is why ke ngwadile dikwi tša semoya e se go dimpho tša semoya 3rd eye ela ge e setse e bulegile go wena motho le gore ga o na dimpho tša semoya ke ntho la gore o tlo kgotsa motho le o rata thapelo o ba le nako a bolela le mangelo a gago le badimo ba gago and ebile go rapela o rapela with faith thapelo e tswa mo botenteng bja pelo ya gago e tswa from your soul deep inside your soul ke mo e tswang gona and a kgotse le gore ge o dira dilo o di dira ka boitshepo ka mokana ga tsona jalo le jalo go manifesta dilo o nyako attracta lo tse di botse ka bophelo ba gago o nyako manifesta tšhelete o ipotse gore kgwedi tše tharo tše ke nyaka go bona ke na le bokete ka morabeng wa ka mohlomong o ipotsa gore ke nyako bona ke na le at least 3,000 go na le eng kae ke e bone ke nyaka go e reka and nthwela ke e bone e costa 3,000 so ke nyako manifesta 3,000 wa ipotsa gore okay mohlomong ke a šoma mara ke go le tšhelete ntšhi goba mohlomong a ke šome ke a rekiša and ke rekiša di-small things tše le gore commissiona ga nke ba e ntšhi ka mokgwa mara I know gore ge nka reke ge batho ba ka nrekela kudu 3,000 ya ka 3 months ke ba le yona wa ipotsa gore every month ke tla tša 1,000 ka e beya 1,000 ka e beya then ka 3 months ke na le yona 3,000 and then ke tlo kgona go reka ntola ke nyaka ngwe e reka cash wa thoma ka manifestation wa gago ke a go botša ge 3rd eye ya gago e bulegile within 3 months 3,000 ye o e nyakang o tlo ba le yona e tlo tla ka tsela tše dintšhi e ka tla ka yona tsela ene le gore o tla ba o saver o kry-a di-customers tše dintšhi and then o kgona go saver and wane makala modimo le na o direla mohlolo wano tšhe ngwe ebile mohlomong ile a swena motho wa gore betšha dilo thoma tšhe lengwe wane o ipotsa gore e re ke try re ke le ka mahlatse wa le ka mahlatse ene wa kgotsa ebile o ine ka ma 1,000 something
ka baka la re wena o manifestile tšhelete go manifesta tšhelete e tla tla plekeng tša go fapana mara go manifesta taba ipotsa gore strictly tšhelete ke manifestang and then o tla ba o tseba gore okay e tlo tswa e le kae but o bula the-other angles gore okay le ka tswelela ka masetting a mangwe ge e le go na le opportunity re e tswele ka masetting a mangwe a etle ke tlo e amogela ke ka mokgwa e le gore third eye ya go e tlo go thuša ka gona okay third eye ya gago e dutse kae e dutse mo between di-eyebrows mo magareng ga dintšhi tše tša matlho bona mo matlhong a kere dintšhi tša rena se tsona ra di bona kere in between right jana mo between dintšhi tše pedi tšeke ke mo the third eye ya rena e dutšeng gona and then third eye e o thuša eng gore o hwetše melaetša o tswa go badimo batho bangwe ba spiritual gifted but ba lora ba hwetša melaetša o tswa go badimo ba bona ka mehla motho la o kgona go lora something thona ya diragala motho la o kgona go lora dinomoro a sepela ye go dipetšha a tshware lotho goba a tshware dipere goba jwale le jwalo ke melaetša le ka mokgwele re yena o kry-a melaetša ka gona ga ana spiritual gift o mongwe o na le spiritual gift and then o kgona go kry-a melaetša ya go tswa go badimo o kgona go kry-a melaetša ya go tswa go mangeloi go sasa o tlo ba le consultation ba se ba kgona go bontšha gore motho a tlankeno o tshwenya ke 1 2 3 o tlo mo thuša so le so le so le so ke ka mokgwa e le gore ba tla ba bolela le wena ka gona badimo ba gago and-e le yona during consultation ewe ba tla bantse ba bolela le wena o tlo bona dilo ka the third eye o tlo ba le dipono o ba le di-vision jwale le jwalo o tlo bona dilo ka di-thoughts dilo tša tla mo go wena ka di-thoughts dilo tla tla mo go wena ka intuition jwale le jwalo ka mokgwa melaetša e tlo tlang ka gona e theeletše ka gore melaetša ewe ke melaetša o tswa go mangelo a gago whether you are spiritually gifted or not third eye ya gago e santse e balansiwe le yona o kgona go šoma gape le ka di-spirits go šoma ka di-spirits ke batho ba le ba se ba tlhokofetse ke di-spirits akere re na le di-negative spirits ra ba le di-good spirits di-positive ones go na le di-spirits gape tša di-entities ke setse ke boletse ka tsona ka re tlatla ke dira di-video ka tsona one by one ra tsena kwa gare ga tsona ra bona na okay spirits so gore o kgone go tseba gore na o dila leng ka re ga bophelo ba gago so o mongwe o na le mpha e la gae ke la gore yena a kgone go bolela le a kgone go bona dipoko ba tsona di-spirit a di bone ka matlho a mabedi a kgone go bolela le tsona ge motho la tlhokofetse a sa robala gabotse o kgona go mmona motho la kgona go tla go wena a go botsa ditaba wa mokwa ka matlho ka tsebe tša go tše pedi wa ba mmona ka matlho a mabedi wa kgona go mo thuša ge e le gore motho la nyaka gore o iše melaetša go batho ba gabo wa iša melaetša kua ba dira process ya tlabeng a e bolela le yona tla ba o guida ke mangelo a gore a bone dirang so then motho la tla kgona go robala gabotse ene ba bangwe e kgwetse le motho la gore let's say ke o bereka e se paranormal investigator motlho mongwe a ka ba kgona go bona di-spirit tšela goba a ka ba kgona go dikwa goba motlho mongwe le a di bone ebile a dikwa mara o kgona go di feela gore mo ke leng gona go na le spirit and o kgona go feela gore ke spirit sa mohuta mang ke se se šoro goba ke se se botse na se nyaka thapelo fela na goba ke se se šoro se e le gore se nyaka go kubua or something na so motho wa tseba rona o santse a bereke jwang o tswa le training ya gona ge third eye ya gago e le gabotse then di-spirit tše o berekang ka tsona di ka se tsule di go attackile di ka se go gobatše di ka se go scratche ebile di ka se ke attache mo mmeleng wa gago wa kgona spirit se la se tsene ka moara mmele wa gago se go diriše dilo tša go se nyakega se go lwatše jwale le jwalo so ge spirit seuwe ge yona third eye e tswalelega e ka ba e tswalela keng number one third eye ya gago e ka tswalela ke batho ba go seleka bathakati because ba tla ba bona gore wena o bona too much go ka lebelela gantši batho ba bona bathakati ba lwe ke bana ba banyane ngwana monyane so ngwana a sa tswela gola a kere ngwana o belega di-chakra tša di le very very strong and o ka kgwetšela gore ngwana o khebile ga a sa tswela go belega so okay ngwana o na le spiritual gift o tlo kgwetšela ngwana o le gore na ena re ma 7 years 8 years 9 years ngwana o kgona go bona bathakati bošong ngwana o sasa wa tsoga bolela re ke bone mamang a dira 1 2 3 and o kgwetša bolela ka batho ba e le gore la ba tseba nako ngwe kgwetše bana ba le re ba bathare wena o bolela kudu wena ya ba re ngwana ke nnete o kgone go ba bona so wena ntho o santse gore o e dire kore o tsebe gore a ke re ngwana ke kgone go bona batho bale bona ba kgona go bona gore ngwana la wa ba bona so immediately ngwana wa gago moše mo e leng gore ngaka goba moprofeta mo e le gore ba tla mo protect ka gore batho bale
as long ba bona re ngwane kho ba bona ba tla ba etsa ngwane ka pele ba tla mmereka ka setlhare wa tla makala ngwana thoma go acta ka mokgwa mongwe goba ngwana thoma go gola ka mokgwa mongwe ngwana o kare ngwana a sa le ka mokgole le gore o ba le ka gona wena bo bona ngwana a sa le monyane gore ngwana o tlo ba botlhale mara ka sepitinya ngwana a thoma behavior ka tsela e itseng ya ba gore ba mo etile ka pele. And then yes bathakati ba kgona go tswalela yona the third eye chakra because ba tla ba bonela. And then ga ba ntse ba fosha ka meleko jalo le jalo di-negative energy spirit tse le gore ga di nyakege di kgona go ba attracted di a bona re ngwanola wa re bona goba mothola wa re bona. And then ge o sa protect your energy di-auras tša gago o sa di protect those negative energies di kgona go attacha to you di kgona go attacka jwale le jwalo. And then le sona sefifi go ba le lefifi ka re ga bophelo ba gago sefifi setho se tswalela third eye chakra ke ntwa mathomothomo e le gore ba e tswalela ebile ka gore o ka tla ba bona ga ba o loya ba tla go thoma ka third eye ba tsena ka tswala third eye ya re feditše ka yena tsela tše dingwe tše re tla di bona ka morago. So third eye ke chakra engwe ya bohlokwa kudu e nyaka go protectiwa go ka protecta third eye ya gago a gona motho a ka o dirang selo ge ba etla ba tshwere marumo a bona ba tlo go leka ba tlo go dira se sengwe o tla ba swetse o bone ba tla ba se wa bontšhe badimo ba gore gape šewa ba etla ke protect. And ge ba bona gore immediately ba bona re gape o re bone tšene o bone le gore re etla ba bethakele tswala ga ba sa tla batho bale ka baka la re wena o ba bone. So third eye ke ntwa bohlokwa kudu ka ra spiritual gift ka re ga spiritual gift ke ntwa bohlokwa go batho ba le ba na le spiritual gift. Third eye ke ntwa bohlokwa. So ge se tše le gore o rata go maintaina third eye ya gago e balance jalo jalo go bohlokwa gore o fele o dia meditation. And e re go dira meditation a ke tsebe o ka re ke na le video nya tše ding tša meditation a sapela ke dirile ka motšhaneleng e kgore jang but ke tlo bolela kudu ka meditation because ke rata gore ge le meditator le make sure o cleanile space sela sa gago e seng go cleana mola wa gore o korope ke bolela ka o cleansa the space o cleansa energy o santse o cleanse energy ya ka mo gare room ye le gore o tlo ba o meditatela mo go yona ka baka la re go meditate automatically o attracta negative energies o attracta those spirits se sengwe se tla ba se ke fetela se ikela kae kae sa re ge se re sa bona wena o meditator sa nama sa tla sa dula mo go wena bešo go thoma ba le mathata ditoro tšela tša go tšhoša wa thoma go ka re kwa di-sounds jalo le jalo. So go meditator make sure ya gore o cleana energy ya gago energy ya ka mo gara roomong ya gago yo leng ka gona le wena o cleana energy e le gore e around wena kore o cleana di-auras tša gago before o thoma go meditator. And then le go rapela mola go bolela le badimo ba gago le gona o tlo go thuša gore yona third eye yela e kgone go bulega. Okay, and then ya mafelelo the seventh chakra ye le gore bitša gore ke the crown chakra. The crown chakra e dutše mo phuaneng ya gago mo gare ga hlogo mola re reng ke phuane ke mola the crown chakra e dutšeng gona. Okay, yona e bolela ka moya wa gago your spirit, yourself as a spirit, yourself as a soul e bolela ka spirit sa gago e bolela ka soul ya gago moya wa gago. And ebile e bolela ka legodimo o bolela the crown chakra which is the seventh chakra ke yona e tlo connectang to the eighth chakra. Re tla re bolela ka the eighth chakra re tlo bolela ka di-chakras tše dingwe ye eighth chakra ke chakra le gore e bolela kudu ka the universe e bolela ka the spiritual realm mo le gore motho o kgona go tšwa ka re ga moya o kgona go tšwa ka mogare ga mmele wa gage wire into the other realm wire into the spiritual realm a kopana le mengeloi a kopana le batho ba ba tlhokofetšeng a boa ga boa fela ka boa botša ditaba gore I saw 1 2 3 4 5. And ebile batho ba bantši ba ba le the crown chakra ke batho ba le gore re ba bitša re ba na le the gift of telepathy mo e le gore o kgona gore go o dutše mo o tsebe gore na kore the minute o thoma go gopola ka nna kore o re o dutše ka gago then immediately o tlele ke lebitso la ka mo monaganong wa gago and then le go le go tlela motlho mongwe ebile kore o ka re o wampona so o be le vision nyana or motlho mongwe o no nagana no rai koko ka se sebaka for sure o dira 1 2 3 maybe wa concert ba o dira 1 2 3 and eventually gore the minute o nagana ka nna le nna immediately ile o tlika ka moke le nna immediately ko nagana ka wena and ge ke nagana ka wena then ke tlele ke di-message ka wena message e re ke tla ba ke fa ke badimo ba gago
ke tlo no bona ke setse ke re okay e re ke tla re o fetša ka mo founela motho ke sa re ke a o founela wena wa se tlo mfounetse ka speed wa kwa lena ke re ne ke sa tso nagana ka wena o ba motlhomongileng ka no se go botse mara ya ba gore motho ape nne ke naganne ka yena na mpile ke nama ka o famelaetse le gore nako ela ke seno nagana badimo ba go kgale ba mpotjang ka wena ke the telepathy and gape ebile batho ba e le gore ba ba connected to the 8th chakra e le gore e bolela kudu ka the universe, the mother earth, the universe, le godimo le rata dima jwalo le jwalo and ke batho ba e le gore ba na le gift ele ya ba re keng time traveling motho e le gore o kgona go tloga mo lefase a kere ra bona rantse ke 2022 time travelers o kgona go tloga into o kgona let's say motho wa ona kgwetse le gore ke motho e le gore yena o sa tlo belegwa goba o sa tlo phela ka bo ma 2050 maybe ka ngwaga wa 2055 motho o tla ba ena le 15 years ka ngwaga wa 2055 o ra motho a sa tlhabelegwa akere mara motho nola o kgona gore ka yona age enela age of 15 enela ka 2055 ka nako e le re tla ba le 2055 ka nako ewe o kgona go tla ka mokhi lefaseng le khila rena e sa le lefase le letse but ke nako tsa go fapana ke time traveling o kgona go tla ka keno ka 2022 a tle keno and then o kgotse le gore motho ga e tla re tlo bona ra motho le ka mokgwa aparang ka gona le ka mokgwa leng ka gona and then motho ga e tla mo ke o kgona go bolela letse le gore a re tlhalosona by 2055 lefase le tla ba le le jwang go tla ba go diragalang ke shetse ke le story se sengwe ke tlo se share le lena sa gore a ke sa pona ke 2035 or 20 neng ya somewhere there 2035 2033 ke kuletsa ba gore go na le motho lo se ja predictile ke a time traveler ke motho a phetseng gale gampe bo ma 1600 mole motho o ile a predicta gore go tlo ba le ma-alien ka nako re tla ba re phela le bona the-lizard people re tla ba re phela le bona ke tlo le botsa ka history ma-alien ke tlo le botsa ka history the lizard people ke setse ke draftile everything e no ba nako ge nako e dumetse nto ngwe le ngwe na le nako ya yona so wa kgonagala and through time traveling a ke rantse ke 2022 go kgona go tla motho le gore o phetse ka boma let's say ka boma 1915 motho a phetseng ka 1915 goba ka boma 1800 or ka boma 1700 a tle keno gane jalo ke gopola ke badile mo newspapering e nngwe le gona go bo ena le ntwa ke sa pola wo ye ke bileneng mara se a gale kudu ka mokgomi ma 10 years back or neng a ke sa gopola 20 years back a ke sa gopola mo ile re go e be le naga tse pedi di be di ilwa tsa kwa Europe so ba le bantse ba ilwa ba bona o mongwe wa di soldiers o mongwe wa mashola leng mowe o ba apere seaparo se a bego a se apere sa mashola uniform ya gagwe e be sa tshwane le uniform ile a bona ene le yona ero ile a gagwe not arrow ba re ke bow and arrow bonyane ile a gona ntho la ba shield ile ba blockang ka yona ge ba tlhaba marumo e be e sa tshwane le ya batho ba le ba bangwe e be le different story se ke sapola ka re ke sa galenyane ke no sapola rena ke sane ke tla close check ke tlo se share le lena ka story time then ga ba fetša go lwa mola motho lape ba mmitša motho le ba mmotšiša and then wena uniform ya gago and then dilo tse o lwang ka tsona ditlhabane tša go tsona gape rena dilo tša rena tsona go diragalang ka wena botsebotse wena o wela kae a re no nna ke nna wa naga eneke ba re aowa wena apare o tsebe ke wena mang a bolela mabitso e le gore ga ba tsebe ga bantse ba mosekiša mola a bolela gore no nna ke tswa into the past ke tswa into 1877 ke tswa into the past ke tlo le thuša go lwa ntwa eke and ge ke fetša go lwa ke a sepela ke ya into the future goba mohlomongwe ke boela back into the past go na le batho ba bangwe ba ile gore ba filwe that gift ke gift e nngwe botse kudu ya time traveling le gane jalo go na le batho ba ile gore ke di-time travelers ba ile gore ba gona gane jalo ba rile the about 7 or 9 o ka re ke ba 9 ba tswa into the future ba gona moke ke ba 9 ne ke lebeletse interview ya o mongwe ne ba mo interviewer ke tlo check gape ke tlo nota everything down ke tlo le botsa ka yena ke tlo le botsa ka mabitso a gagwe ke tlo le botsa le rona yena melaetse le re o itlišitše ke emefeng and then ke tsona tšewe the 7th chakra a re se ke re tswa topicing ya rena ka re koko magabe ena ga bolela a sa fetša le ga teng 7th chakra ke le dutše mo phuaneng
It's about the universe. It's about, you know, your spiritual gift. It's about you as a spiritual person. E jwale ka wena jwale ka semoya sa gago. So gantši batho ba ile gore ba na le yona ntho crown chakra ge e bulegile e le balanced, o tlo kgotse le gore ge e le gore na spiritual gift o motho le go ba le division, and then division tsela di tla tla ka tsela e ntšhi ke setse ke boletse gore di kgona le vision tsele di kgona tla ka the third eye, go tswalela matlho a mabedi, and then leitlho le la mogare le le leng between the eyebrows tša gago ke lona le kgonang go bona gore leitlho le the third eye e bona dilo tše e le gore matlho a gago a mabedi a ka se di bone. Third eye e bona dilo tše e le gore di diragala spiritually, anything e diragalang spiritually e kgona go bona. And then mo le gore the crown chakra le yona ke division tše le gore di tla through the crown chakra, yona kudu ke division tše le gore gantši o kwa spirit sela se tšwa. Go na nako ngwe mo le gore ke dirile video ke bolela ka mehuta ya dimpho tša semoya, and then ke bolela ka gore vibration ya badimo go na le a o thoma kae, go na le a o thoma kae, jalo le jalo. Nako ngwe kgona e kwa e thoma kwa maotong e sepele bona nako e thoma mo dinokeng e sepele e tswe o ko ebile e tla mo tlhogong e tswa ka mo tlhogong o bone o le pleke nngwe mo e le gore motlhongwe ka no ba gore e le pleke nngwe e le gore a e sa le mola bo le gona, a e sa le ka mo ga ebile kore ka mokgwa mo leng gona dilo di different, naga ya gona e different, e sa le lefase le ne la serena mara go ra gore motlhomongwe o ile into kore traveling e nngwe gape goba motlhongwe time traveling e nngwe gape goba o ile nageng e le gore ga o e tsebe gore o bone o le mo o bone go diragala se le se yona usually ge o tlo bona go ka la ke division ke lo tse le gore deception le modimo, deception le spiritual gift gantši go e ba le yona vision e ke o ka re go le mola kgotse le gore o kgona go bona mangwele a gago goba badimo ba go botsa se sengwe goba le ba ka se go botse selo mare o gana mola, and then o kgona go bona gore na okay badimo ba ba thabile a se ba thabe jwalo le jwalo. Ye ke le gore nna gantši e rata go ntshwara ge setse le gore ke dirile diphoso, and then ga badimo ba ka ba se ba thabe mangwele a ka se a thabe, and then gantši ke ba le yona this vision ka bona ke le samo, and then ka kgona go bona ba tswelela mola ne ke bone gore mo ke tlo attackiwa, and already ke feel attack already ka boka la gore go na dilo tse ke di dirile goba go na le ntho e le gore ke apere mo mmeleng wa ka tukane ewe tšhou ewe ke robetse ka yona ga ba e nyake jwale le jalo. So ke mehuta ya di-chakras ka mokgwa le di bereka ka gona ka itlhase ka di tla bereka le go fapana le gorena motho o na mpho tša semoya, motho a na mpho tša semoya jwalo le jwalo. Okay, so ka ke setse tlhalositše kare ka ra video ke tlatla ke tlo di dira ke tlo di dira one by one, ke tlo tsena mo tsona into details, a gona ntho e le gore ke tlo itlogela kwa morago, ke tlo tlhalosa everything mo e leng gore ke a tshepa gore ebile a ona motho e le gore o tlo ba le di-questions ka gore video nngwe le nngwe ke tlo make sure ge ke bolela ka topic e itseng di-question ka moka already dipotšišo tša gona di gona ka kua, so wena what you need to do kono lebelela video yela and then o kry-a dikarabo. And then ke fetša ke re yalo ke a le leboga go semoya ka Dr. Makgabo, le seke la lebala le subscribe le like channel ya ka le share di-video tša ka le batho ba bangwe ba le ba ratago gomme ke re le ipsine ka letšatši la lena.